Maye Mambok Basa. Paragraphe 80. Hanyen sop akal ngwale. Manwong amal kalbis ma momasuna. Ndi dimbong la. Ngombok nye. Uyen lowem. Ki ungwel. Yon yarme mengwel. Ini aangleme iman nunu. Ngira ye inkola. Sop akal ngwale. Megwe metama. Ndi balalbangok tombang. Bakus kejab ilome. Hanano manwem bisu ankalmele sogolwe mbang ambi na podus nye. Mente hebi nye. Ndi king ye yon menok. Ayi kimele isogolwe aunda nye liongul ingwang kong mbok ninjel. Nwa ubitik bimasoda. Akal kimele imbus gwit hakinyen libi liga ongul. Abagal me inyule ahongole nikus nigwal bayi mam ima. Ndi ayibele nkuhuk uyele uterame ilo ngwalak. John menyongjel inong manwem nu iyele mebikus nibisai biliha limbang. Paragraphe 81. Hanano sop bongwa banong manwap nti. Babagla bang mode imis, mode ayiktehe bakonye wongi. Akal li murjoli sule. Murnye kinye agane bebi ijam mempot menol nye. Bijek ni kiblag mangal nilia men ni kibil gwo. Ngand ibakugi yosuna intarbene imbayem. Hana hini hisi higaba ndigi masak ni masak. Nganye inoga mbok yosu. Anong liha limbang gandak. Akalle. Ibale mur agwe jum libinkont. Antinye biba. Ibale umpinda unwo. Burbahisi babigdale antib nolngond inti ni hindi. Nile anyong kibingon gwap wobisu. Muto wada ayibe ijam bayile bagwel inyu mode. Ayih bot ima sukma manjel. Ibale unke liki unsaha. Nile bitig wobisu na nyen agwe. Ibale mut angong an lamabar nye. Ibale ungong gikunde an ligis ndabyong. Ate ki le binuga wobisu mbang achil. Ibale mut anol nugamu. Anol imudnu. Nye binuga wobisu bimbok liya biye gwe. Inyule basogol banan ngok nimbang. Bakevilta binuga bonanjel. Paragraphe 82. Hanano long yosuna ihel. Hanyen ki hindi sop antehele anlabe yin isi enel imanyang we. Ayab lom ilibung lima babal. Hanyen yak balalbe pimjel ntomb. Ni makani masop. Bayebe lom libung lisebe. Mongo ubangi pam. Bayebe lom itulang ko. Mode ayika hal puha mbok ni gwit. Anol bod ngwi. Nkale membiba ababe. Hanano mbang tole mbang yunus iba. Ingwet agwal bekok. Anorele anyab lom. Akoba mode ampind mabung ni batarbe. Bikok ayen bikai ngwi. Ki libi limbang. Litehe bang bikok antum den di bikai. Bayebes nye lom ni borbe. Ninkuswe wonsuna. Libung lindip bong. Mode abangi yi lebikok anyab lom. Keliara asebe libur banebe ntidawe. Akal bole bakal bikokle. Kat luk hindi. So bikok. Bur babodol mingangle bikok anyab lom. Paragraphe 83. Hanano yak ngim ayab lom. Agwal chok ni tindi yak mangund. Mangund agwal ngandak. Alahabi kitira isang. Hanyen isang atimb ayab lom. Atimb yang towe man njawe ngim. Nu abi ngond balimis bankol. Le kiso. Imura nunyen abigwal bakondok. Nibiko ni soya. Ngim awil nyo babimbi. Bajunye nyo. Jol asebel bon akal bole. Balal bambang bamal yab lom inyundenga imode.
Ndi manwe numang akal nyele. Mega nyori be mehana. Ki ni be angle mele ngok nimbang babi mal. Yar mode aga mal hala. Mene bebe mele pomuru yara ya mal kom limut. Jol nyenyele. Umpodol inyu jol li log nyung tole inyu jol jong. Tole inyu jol li bon bembo basu. Atimbele. Mempodol inyu jol lindab ini. Biya akal sangle. Men yab lom ni loke yosona. Men wa ane ipo mud wada. Tombang ane bihala. John biya anyori ni bachek ni ndet ni ngond. Bachek apambang ihoma ankilwe ngond aba aongi. Akal manyang le mentar beha bihana. Hanyen biya akal bole himur aong ijeli bung linkong. Halanyen manyori map maba. Le lom mwen.